So ha da bbliana de bhí ann bhna bhrín sin me dhéadich. Dé ha de bhí éis an óse. Well, when we go with the Ceòlas, agus fa sin fat bliana, schuid mi clíach a sin, san uair sin gala mi go tíad mód, when we go with the Vors na Gaelic, go per túf na planichin, agus fa sin fat bliana cúideach, so da bliana van uair sin. Aha. Ha bhfuil eis an Uist an eist? Ha, ha. Bhfuil eis an Ceòlas? Ha, ja, sgymadaligtje, vi fein y colum fi eis. Aha. Agus, dyn opad a hacad an drupse? Tripse, sé opad cadet i ealitje hawn, opad sé offagur veinin is Conal trí Gaelic, so by mi gopur leis na meinin, agus basically sé a vi cuid urit de Gaelic bloine in meid, fel Ceòlas agus cúideach fel bhuiine eile an Uist. Sure, so be rud an nach go Facebook, Twitter, something like that. So by mi gopur leis na meinin social tig mód, ach cúideach leis a warach bhuiin agus gnáichin eile timachol leis sin. Sure, so bí sin a céalach go bí sin a feichcin barach Gaelic is an Italian. Bí sin ungin a hamas an ag an opad go bí barach Gaelic an och go gur bhhaine, agus rudaideach car beil ha tachas as a Gaelic agus cúideach bhanach airsnach céin mar go bugad dul suas bhhaine. So ha sin ann agus cúideach sé rud eile a bheits ann braine hobrach sé bí an míos na ga eile bí sin natáise go siad a bheith siúr a líide agus bí sin de bhuiine eile an an Uist choramachgus an chuid is sin de Gaelic bhhaine cúideach agus bí sin a dul cóí maraíach agus sanasach agus ruta mar sin. Ne Gaelic scríbte a seán bí choramachgus an Gaelic le háindín cúideach? Steach a bí sin ag opad video in is gnáichin mar sin a chruach agus as a bblion a habráin agus mar go bug na 3 bliana chin habráin gus bhfuil ha imimeach tuh the mar go bug content bhhaine. Sure. Will kind of forward-ish? Oh, ha. Course of that? Oh, ha. Yeah. Bí ha mi déanamh fiúd bhór le gopad a dhíist as a chairsnach céin. Agus a mes na dúine bhríne sí go bhhail. Féimi chun de cháiste leat a chiaadtrup a bheith an Uist í tíigh. Cháiste. Dé na dúláine ar áid go tá. Bhí chaní opad uiste bhí gan. Ha dúil an jaun, chiaadrut fiú mi siad a bheith seoch chud stáis an uair sin hanasach go buine eile an Uist. Agus bí féhainniuh bit go baideannach a mis muin agus chuid a d'irs go máid bhí chuid inar de Gaelic ach gur bhhaine ach sé ag dírig gnáich ha amas ann go bí an opad a hamas a déanamh de Ceòlas go bí a déanú airigit mar go bug de Ceòlas so go bí siad a bheith sin déanamh airigit. Okay, Bhí sin go minic díanú chucht. Bí, yeah. Well, mar an tain agus gur má héit leat. Aye, taplaise.